Me pa choye ye busuafo ye free obom cancer ana nkrabonten so na ye di aba. Me pa choye frame oba pa ya anima. Eni mi nuanom ne mema. Kwasi nkroma akwose abi. Pa cho ese e fata se ye yie no. E de hye bra animonyam. Court no ayi bie ni so. Say yes ye jai debi ye jai ye ni ya hyehyɛ abɔ ho ka me ba dwa Safo abɔ ka papa oni na sɔre fo nti ye tumi enka sɛ ye ma na nya yie na sɛ ye yie no ye hye agya Safo ni munyam ni nti ne yaba ye sɛ bibi nti ka sɛ obi bia ovura kyira busuafo na mosim abamago obi ansɔre waka ye nyina ye wa ha ye yie no ye yie na akɔpem Sunday obi amra ye srɛ mo ada aye ne na na ye no apostle aye na na ye no ye ni abriye ye ni abre bra ye be de frantuma bra bosom so be de didi na de ante se agya ye ho no ma ye se ye nya yie opomba ka ne ho fa so cha ye anya yie na ete ye ne ye pa ye de nansa asiwo ye bra apostle Kwadwo Safo ayi ye ni abriye ono a na ye busia yi na so wawu ayese ye nye na ye wati bi da ye abusia emma ani asori fo ye nyina yakabo ma ye no enne due ye besi edma abusia me mo akwaba edeba Xposed GH eso eye apostle Kwadwo Safo a okọ ne krachi Kantanka abusia it is alleged say ne body no ayira na mu no ayira ye hwehwa ye hu mo kyereko a eye body no akɔhye we eye asem sebe say ne mani bi na atamasi say private morgue ben ye di akɔhye abusia ne se wo hwehwa wo hu ba bia mo tie ya nso say body ne betimi akɔhye no nso ye se won fa sika eye 3 million plus Ghana cedis na enfamra nsana ya mo makɔhwese so eye apostle Kantanka na mu no anu nie na ye bisa se odihye bewu wo fie na nananom te ase na busua mpanimfo te ase na ye betia ne se wodihye wu ya nso ane body ayera ehe ne hwehwe no mati bi empaninsem epen fafa comment section ase na wa share video no e de amame me guess was studio hanmo say ye ne no endi nkomo memo akwaba yeah bia bokode body da o my kram ye de nyame ase se ye wo obi ebe wiase a eya ye ka se nipa na odebusuam yeah enti se nipa ni free mu a ye kwohwehwe no wahe becha wetie for the obi oti yeah o se kwohwehwe no wahe o free mu dia se mo hwe ne kwohwehwe baby ade ne kwohye no eho ne kwohwehwe wi why na de ne kwohye baby ne akwohwehwe no ho chire mu maye normally no nipa wu a o ya busua dia okay yeah even o yere na wo ma on person mo ye bibi kra na on kwosere busua na sebe o ma ye mekaye ma me wuye ye kwosere ansa no ma ye o ba bi e pese ye no okay enti menti ase se abusua ni nim ba bi a efunu no hye that is the first place. Now number 2 Ghana oze lumba ye basa person propose bibi okay ye bia ye be say basa bia na ye state funeral okay yanje abai because only bibi this man or you're more than a husband, more than a family member, or your national assets. Okay. Or no one Ghana for who say you bet me on TV. You bet me or ya obia me cry them me feel sanka. The government should have stepped in, demanded say where is the body? I want to bury this man. And the government has the power. Ghana power pa young farmer Ghana president says so bet me body pa. But Ghana president me be up enti me atete say a great man say we will not sebe nachi say the government should step in and make sure say it is done. Anybody ni wo no abeye business ama ebinom that is how I'm saying it because ohwe se yeka se obi awura na yehwe emanumu a obi wo hono a ne kasa edubedwom enti ubon se na ebusua no de omowura akohye nimu anase nuanom nkaye no de omowura akohye nimu sa de nso mebi mu take advantage of it asante forward e bia wo ya wetimi to bi aye kura na o maye
but seba no se mosie wu mu papa wu ya na ye ka eba panini ginemu amamra kwan so eye bibia se oyoba ne baba no be ye bibia oye bema eya ye hwe mema no pani ewom na ye di ne gina but ya papa yi de ne de kamya ye se ne baba no age papa no body no ne nua bema na omu ready role no kire se papa na ka wo mu se ne baba no na nhwe enye na yie no say body no yes according to ono no oso yo mfa nani ehu ne papa body nanso data ba out anyame yadom amene mo kase on the 30th year na say yekoye no ayie enti no with this no na wo so waya family member wo fra busua mu na busua mamra nso nim kakran eden na obeka wo hwa eden na ekọ so eye honorable Adwo Safo apeso chese oye MP na amanfo nim no dignity si hu ni nti e na chenchenache wo pese wo no ye saade no forget ne papa ne wo ana se ne nua no entokwa esi wo montemti no ene faule na me family body na bedi me ho de ene meye opa abra opa mema na meka se eya homte Adwo Safo a minim ni ohwe owiase na we ama mahuni nti a mema jai no o sa mema jai mema jai no because sabe oba bia who your place you can say who your place I mean can say koni nkoteti also say dormant but ye wo say wo kan say babema ya mamre mu no babema se osakra na oyepani and especially papa ni hu onu amunyansa no me pese me ba we no oye odi me oye meyi wadinse the third one is omo ye blood enye step omo ye enua enti hu ni enti a omo tu no Adwo Safo enti mre no ho asese me oba me nua di anim na me mbo wachi dom sa na ye no although wo ya you see there are ways how betimi and making yourself visible it does not mean say you need to even speak say be wajimi yes but una wunim nia wo ye eba ye o minua be una ye bema although me na me odin no di anim na me di akire bibia wo hia wa ba mu bibia mu since makwa ba mu danite me ye now so ebi asafo no eye fefefe no ma share you know duties no be a play that's it necessary no say ne e kono Adwo Safo apese o say ye no me de sana me no because here can waka 30 ebusua nim baabi om de hye ebusua ntra senhye ye wo Adwo Safo ontimi nhye dates eno na me hu ne enti ankofo bi ntimi kan kire no made ba kwa ma observe ewade no say me ma me film no me sua ade kakra amamra kwan so na me di mani ato hu say ye na say ye obituary ebusuya panini din na start na wo ye president o wo ye hwan mo de aba because nipa no ofrifie odom ko bi nanso no sa Honorable Adwo Safo a omo nam ya omo kwosisi agie we ka so ye invite mo aba ye papa yie but ye de ebusuya panini din na sie but we no omo de Honorable Adwo Safo adini ena de sie ye baabi omo beko bia ai ye nua Honorable Adwo Safo a na de lawyer na ka ho ono no say ye mra na enye say na which means that ebusuya pani eye out ni nua be ma na ne papa ne wo na o ma force ma ya kan wo court no kra no wa yi ni say wono no nhwe ntutu na yie a kire sika ko a ye mfa nya na yie ono so eye out but the soul is Adwo Safo the popularity no enti no mu use ni din se na manfo di din no bebe yie ana said them because me who say ne papa no kra nkasa nkwa wo din de da that's it and na kaba mekan Adwo Safo na da ba ni ho Adwo Safo papa we mi swa na mete se oye cars obone nse ma TV Kantanka mi hu India ni bi India ne se onim papa no India onti ya o bo fi ni aba no se Ghana mo wo sunsum kese se na mo mugu onim no Adwo Safo anye oy no entity ba ni oye no ade bi wo ho a wo ya o pray no miama o nchirima because papa we wo ho mini se ba bi owo bi ya no enye ne de ni e koso no wa hye mo acha dodo oyo bi o traditionalist onye sebe na mafo aba bi enti sankofo no ye mfo mo hye fridge mu nche saa
Lumba say, Kofoni Nieti see an intem na papa ne person because na Lumba be so your friend is saying Busapeni that say, baby, I'm one and your son, I'm it here. See me. Obia wagidi no ye see in term ni etimi celebrate no ene ye ka opani Kantanka asema asema ni ye ka ne maako okay banke na ye see ka say ye museum ni nyuma no ye see school bi na ye ni ideas ni de abana Ghana ye gime dodo eye mi ye de kwan. Don't you think say it could also be say prophecies ahodo asofo no de aba no enso ka ho bi because ya papa ajakraja me papa ba akopɛ oba be kan se papa no be so ne daye ese wodi na chire ja adwasafo a enti no adwasafo a ne hwɛ se okɔ no na chi enye basabasa etire ya yebo ni tuo ni ade osanso be kan se papa na se ne ekoso no wompe ema prophet Roger enso akasa enso akire mu se papa no ebe dan niema bi ahinta samo kire no ema ne ko adwasafo ani fie ko ka kire no enti ntokwa yi bai no o se adwan kai asamo a wo be ka kire no se ne papa no de asoma no ema ne be kae na ne o ye onyai no ma niema mra from ente saa enya de a ya wiye no wosie ne wi ansem ebesi no. So do you think that this prophecy here no so no ebetimi account man na hu say obi a adwasafo Empress, that so obitimi so that or beka no adane no. Okay. That wa misinterpreting. Yeah. Because me na me so na me bisa say papa no iti papa no I dey so I confuse ana. Obi a waka chem say semesi na mpese o ya de. Na fe ko onsa manchi a wo say adwasafo na onya de. Papa ni nim say oba kura ntimi ndi sa sorry na nim. Sa sorry no. Sunsuma ewo mu no oba bia ntimi nyina no. Yeah. Eti adwasafo na oye no so hu say o de no me na eba ne ho. What na me can say? Then na me tin say nkofo kasa na de na adwasafo. Miss who nim what is happening. So suma papa ni kura no adwasafo gina no obewu. Me na meka. Enti say adaguraja o me ni baby okoso na daye and I don't really want to know. But they be am say Ghana be bo aya sofo we. Omo ye agenda setters pastors. Onwa create asem no onwa ka say mehu bibi. How do you know say omo create? How because do you know? Neti ameka sa no sabe papa no oyobi a ni sunsum ye den pa. Yeah. Enti ni sunsum no ebehu ba bi e ko. Okay. Papa ni pese o kan asem kire ne ba na obeka kire no. O pese o kan asem kire adwasafo obeka o pese o ka kire ba ko na be ma na so obeka kire no. Ehu hia so ko obi ho na nipa na be ka kire no obi a ne sunsum ye den no onim ba bi okọ. What you say? Eti na make us say because sabi Roger onye busuani. Agagraja anya busuani. Eti ade na papa ne nso ne manos ne busuafo ne daye say na me pese eye ni ko. Na wo akoso Roger daye. Wo akoso na Roger no me pa cho daye no so ye nyame ne ka kire no ana say papa no oba ne ho. Wo ka sa me ne wonya adwin because Bible mo ohin a Nyankopon soma difo so ho kan ne se hya won samanse na baba bewu na wo ma o won yero wo abusuan but o de soma wo be for ordinary person and na wo de koye tobo ase o se make am so this no tobo ase what say ohene na yes se shon osoma hwan prophet o yes osoma prophet yes and this no prophet omonya prophet of the land me minimum. Why do you say that? No me catch asama chew o se nyame so ne daye Roger kasa say papa na so ne daye two different things. Nyame so daye nyame speaks to nations but nipa sabi uwo to me no you can speak to anybody. Eti obi owo to me pan obetimi awura wadwemu. But the same person no say o ka chen say Uganda na obi bobo nti owu obi adwemu ontimi because to me and transcend this eti na make say papa no could have gone to because adwoa ne ni nua na problem he could have settled it. Obeko we ho enumre no akoma warning no aba we ho no ama warning person you dey say settled no abo mo wa so no obeso na ho bia and they would the chance we obai no bo me and he can do it. Okay.
What I say? It's media asofo. But Bible says obi wu anu wawu. Sama ni ahwo. Na roja no osum nyame ayenim na na say bibi foforo no. There could be a revelation. One I will say sama ni ho. Wa say papa ne so no da yo. What is okay? Wan kase nyame bie mani. Ebetimi akase nyame timi abie woni no akase. Ade na ekoso. Me pacho ene bia I misquote road ja wan kase da ye. And one can say this or sing. Papa ne buy and obekan. So whether being in a dream, I can't tell. Whether being in a dream and I say in a trance, in a vision, he's the only person who can say it here. It's the same thing. When you make patches say Roger between Roger and the papa no. Roger and the papa no. But the man of God, Sabe, Kobeti me, I been ebia. Kobeka said, God came to me. God can come to me and speak. Say, oh, what catch the Empress and say, ebi okwa and related to assembly, no. But nyanko pon en yi papa ni say, also okay. Who says someone in ho? Ti someone no feel. Someone wo ho, but oni ahoden. Oni ahoden ti then na papa ni bema. Papa ni becho say you say. That's the problem I have. And they be ameka say, asofo we o yanhwe yi a wo megu Ghana. Because sometimes, the kind of nyama muka na for behwene na entisa no akasa say nyomo ye no more confusion or deba. Because and na ye ka say adwasafo anso anya we bi tumi bi gina so say sofo we kwase say. But are we dealing with asofo na ye dealing with the substance of the matter? Sometimes eya na ye normal. Eya normal because obi wo ho no mo a na parents no or you close to ne baako anase bia baako no na ne din aye so common obi anim no enti amanfo will pinpoint that person say oh adwasafo papa oh adwasafo na say oh adwasafo na say it doesn't mean say ono na waje bibia boso. What if say bia na the other side na ye abusuafo no ene bear no and so no they don't really want the ladies no adwasafo ano ne interest and I say ne input we ye no but omo person mo gi bibia no mo so mo de ye ho nso me dey me hu sa because utie omo kasa yi a adwasafo ene guy ne friend Kwadwo Kwadwo akofra no me very close very close we can asem chewe na we can asem chewe I'm telling you me na make a show. And yes, you be say they were very close. Okay. This I say any fan and tokwa ni fi buy. Share. If you so on dey be am say awaresem any abusuansem. Se wan hwe na obi be wura mfimfin a ogu no. Ntu hwan na awura wo mu. Obi awuram. Abusuani bi a ope interest akogina adwo achi. And obi so ope interest akogina Kwadwo achi. Dan ka Kwadwo ni adwo apode e. Eta ba ko. Obi per technical school no obi so per technical company no obi so enti obi are interest ba me patch say why you dey support say ewiase ade ba ko a me say woni obi share day ba ko to say wo ye Kwadwo ani adwo a your friend magical day for both of you nyamba bia ebesi the same thing no onim say sanko for me no we no omo anka mbom a eye na emma so da. Because spiritually no obu union e bind it enti enuanema mo bind enuanem like enua mienu am bind it serious the same way no mama make some chow we there by the wayside say o worry na bia ya for kwesi na we de akosua na mo da sa Sunday na oni me fa so amunya spiritually a lot enti o mo hwe no mo come asem adwasafo ase ne papa 40 days na omugi no sa abusua kro ya ne ninua ya wo mo se se omo cancel ezie no 40 days no omo se omo mma enso no ye bo kan open bo apatane ade omo betena ase ye interview the bloggers baye enti no ni de baso onim se definitely no omo the bloggers beba have a grantee interview as you saw montoma ne ade ne emu body ne emu mo nyina enti abusia we don't know say nyame ya ba ma make asem kiro so nim injunction yeah I know injunction abusia ne betimi ad injunction atoso aye na maso enti ma adwo anya too confident okay man oye oba onya abusia
Abusua ekokote na they'll get injunction on the better so na eye na maso. Into onto ne bo non ko bia mom na de nye fe na ne omo ye de. Emfa. I know they are called to je say abusua ne tum because individual be mra no kwase se wo ye japade a e wo se wo de ama wo mawie no yi bi nsuma abusua. Se abusua na enya bia if impo se wa ye wo na abusua no betimi attest akọ court se ye ndihie na ade oyeye no wa ma abusua bi enti o si dan 10 at least and was on the back Emma Ebusia. I had DC. All the social media platforms. So don't forget to say over subscribe to the channel. Now what share their mommy. I think your numbers no. We are open for a year advert. Into one day answer obe free. Who school. Otonwa die. We importation. Bibi bia we ye biano. Free. Na ye mebo ho deru emfa ma makao.